هرگیز نامرم هەڵۆ ئاساژیاوم بەرەولووتکایە ئافڕم ئابزانم دوژمنانم بەستێ خاکم گەوهەرە بۆ ئازادی وڵاتم لە کاروان نابڕم چاوێم ناسڕم نامری نامری تۆ قەڵای خۆڕاگیری کوژێتەوایە باوەڕم بابای ئازادی نەبێ بە هیچ بایەک ناگڕم ئەی نیشتیمانم ڕوح و جانم هەر بە فیداتە کەفنی ئاڵای شەهیدان نەبێ کەفن بۆ خۆم ناکڕم HSD Ürorojek Rumet û berpirsiyariya dîrokiyê Ferhat Şamî rêveberê navenda medyayê ya Hêzên Sûriyeyê Demokratîk HSD dî peyameke li ser navê fermandariyê giştî ya Hêzên Sûriyeyê Demokratîk HSD got ku berşvedana dîrokiya Kobanî ve dîguherê Goristanan dî daxuyanî dat gotin ku cîşeşê kanûne ve êlîşekê Hovanê li ser deverên wan hatî destpêkirîn lê şervan bîverekî mezin dî parêzin. Vî got Artêşa Ereba Sûriyê ku zîniyeta Daişê hîldigire bî mebesta şikandîna îradeyê me êlîşên xwe zêdekiriye. Dî peyamê dat gotin çawa ku hevalên me dî sala 2014 de li Kobanî beşvedaneke dîrokî kirin û ew veguheran dîn Gorîstana Daişê ro em ê bacarên xwe cî derke heta heseke û Kobanî veguherînên Gorîstana zîniyeta nû ya Daişê. Dî ser vê bingehê HSD bang li hemû civankur û keçendî Rojava, Bakur, Başûr û Rojîlatê Kurdistanê û Ewropayê dike ku bibîn yek û sînoran rakîn û verîn beşdarî beşvedanê bibîn. HSD got ro rojeke rûmet û berpirsiyariya dîrokî ye. Pêşa roja me hewpa reş kir me da destê dijminê me. Gelê Kurd, gelê Kurd, gelê Kurd nehênin,
Kurdistan perişanı. Kurdistan perişanı. Nehelim aslarımı. Dagir karavanıza Kurdistan'ı. Nehelim dilemed şevti diye. Em çıkıp bandıkım bu arşti, dosti, birayeti. Bila şer nebe kes nemri. Le düşmeneki gaddari pisi. بنفسي الدنيا عالمي بحزين بين الكوري برين قردال أبين برابي كل حالي مرة تشتكيش دنيا يرد بنفسين بلا خلقو على ما بحزين داكو تشاركش حالي ما قردال ببين ماشي بالبيب نستي دارين هاوار 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 Almonitor. Ehmet Şera Sozdaya Trump kuneke ve heseke. Ligori Almonitor. Donald Trump ci seroke Suriye piştrasti vergirtiye ku hezen vinna kevin heseke. Hevditinen dinavbera mezdum kobani u Ehmet Şera de ciber şerte teslim buna tevahiya kurdan gehiştine asteke be encam. U biserneketin. Raedareki kurd gotku. Seroke Suriye Sozdaya Donald Trump. Ku desture ne de hezenvi bikevin heseke. Pişti ku hevditinek dinavbera farmandare giştiye hezen Suriye Demokratik. Hesede. Mezlum ebdi u Ehmet Şera de be encam bidavi bu. Ligori rapore, di ahaftina telefone ya dinavbera seroke devleten yekbuyi yen Amerika'ya Donald Trump u Ehmet Şera de, Trump dahvaza bidaviyanina tundutucuya dinavbera arteşa erebiya Suriye, u hezen Suriye Demokratik, hesededekir. Çavkaniyancı Almonitor regotinku, tevi peşketinen arteşa erebiya Suriye linezi heseke, Trumpçı Ehmet Şera garanti vergirtiye, ku hezen van nakevin bacer. Almonitor gotku, evban pişti hevditinek dinavbera Ehmet Şera u mezlum ebdi de, cibo davikirina peymana agirbestehad, le ligori raporan civin başneçu. Foza Yusif, berpirsek payebilind akurt, cimedyaya regot, çivinti encamek ereni nedaye, Şam dahvazara deskirina tevahiya kurdan dike. Çavkaniyen Almonitor gotinku, Ehmet Şera di civine de şerten nu farskir, dinavde radeskirina kontrola hesekeci, le ebdi retkir, u gotku metna agirbeste roca yekşeme biserhel hatiye imzekirin, u de tavizendin klebulneke. Roca duşeme, nive u yeke kanuma peşin adu 2026, seroke devleten yekbuyi yen Amerika'ya Donald Trump bi telefone bi seroke Suriye'ye Ehmet Şerare ahivi. Ligori dahuyaniyek, fermiya serokatiya Suriye'ye, hardu serokan giringiya parastina yekparçeya hake, u sahvebuna Suriye'ye tekeskirin, u pişkiriyah veya tevahi cibo hevildanen ku armanç dikin ku aramiya livelet pekbinin, anin ziman. Yekci micaren heri giring en nikaşe pirskireka kurdli Suriye'ye bu. Divi varide, hardu aliyan tekeskirin ku, pediviye ku maf u parastina gele kur, di çarçoveya devleta Suriye'ye de veremisocerkirin. Dibeşek din ahevditinande, hardu serok lihevkirin ku, hevreziya xwe bidomininda, ku lidici Daişe şerbikin, u gefen terorizme bidavi bikin. Trump u Ehmet Şera, har viha xesteka xweya hevpar, cibo ditina Suriyeyek bihez u yekirti, ku bikaribe bi piskireken heremi, u navneteveire rubi mine, anin ziman. Didaviya hevditine de, hecmarek piskireken heremi hatin nikaşkirin, di heman demede giringiya daina darfetek nu cibo Suriye'ye, cibo ku berbi peşerocek çetir ve biçe, hatetek eskirin. شافوش هذول حميراج ملاتي ما يكوباني ملاتي حسكي تماي كردي مرا ديرو تحضروا 26 نوديا كونه ام ده الانا نشونه هر کس راگاندنه چطات بيجي ام ده باجار حسكي وما حسكي بريت تشتكي نروده اب حمي جينجن ام واكيزو تيبتينا نكتن حركات ثاني قوات ما هندري ده باجار دو جي خود گره تشتكي نروش اراميه ام حمو ملاتي خاص با وريز دكن ام دبن برخو بدن حياني قوات جينجي كوباني حياني جينجن حسكي جينجن حر داري هبن ون پشت وان بن و برخودانيه که جیان به
فوزان یوسف، عضو هیئت ریاست مشترک حزب اتحاد دموکراتیک PYD، در گفتگوی نکات مهمی را درباره وضعیت جاری و توافقات اخیر بیان کرد. دیدار بین عبدی و شرع مثبت نبود. دمشق از کردها می‌خواهد همه چیز را تسلیم کنند. دمشق می‌خواهد روژاوا به وضعیت پیش از سال 2011 بازگردد. تسلیم شدن برای ما غیرقابل قبول است. دولت از ما می‌خواهد نهادهای خود را منحل کنیم. اکثر شبه نظامیانی که به ما حمله می‌کنند از داعش هستند. دولت نمی‌خواهد کردها به حقوق خود دست یابند. اراده ما مقاومت است. اراده سیاسی برای آتش‌بس در طرف جولانی وجود ندارد. توافق تصریح می‌کند که حسد باید ظرف 1 ماه از رقه و دیر و زور عقب نشینی کند. این نیروهای جولانی هستند که توافق را نقض می‌کنند، نه ما. هیچ عنصری از PKK در میان ما نیست، در حالی که نیروهای جولانی شامل عناصری از سازمان داعش هستند. شواج هوا حمی راج ملت می کوبانی ملت حسکی تبای کرده مرا دیرو 1026 نودی یکانه هم ده آلانا نشوانه هر کس راگاندن چتا دبیجی هم ده باجار حسکی و ما حسکی بری تشتکی نرازده اب حمی گینجن اما کیزا تایبتین هم نکتن حرکت تنه قوت می هندری ده باجار دا جی خود گره تشتک نینه روش آرامیه هم همو ملت خاص با وریز دکن هم دبین برخوا بدن حیانی قوت گینجه کوبانی حیانی گینجن حسکی گینجن هر دره هبن ون پشت وان بن و برخدانیه که جیان به یا ابیا جولانی بگی به خدا نرشما بگی به خدا نهال بازار قامش لو هر کودیچه جوان بهتر تبلی سفربریه دبن سفربریه گشتی جبوی پارستنا خاکا روجاوا بوست ببوست جوان به هرمه گله به هرمه لقادان رخت و سلاح خو لبدن خو کرنا و به پیامتن بجی بر خدا نه قامش لو بجی بر خدا نه باکور کردستانه بجی بر خدا نه آمده گله درکه پیام ما جبوتا جبو شرفان ما یا پاکی و یا پاچه ام همون سلپیانه
برخوردانا يا باشا قال دركه باماما جيبوا الدار وجيبوا شرفان الماء يا باقي ويا باقي. مەڵەکشایی بەژنی بەرزی شەهیدێکە مێژوو هاتووە پێش ناشتنی سەردەمێکی بە خوێنی ئەو پیرۆزکە کچانی ڕۆژ لە قەسری شیرینی فەرهاد بە مەشخەڵی هەتاوە خەوی تاریکی تێکەدەن هاوارەکەن ئێمە نانمان لە گەروی شێر دەرهێناوە چۆن مافی خۆ لە دەستی دێ و دەرناهێنین کوڕانی ئاگر و ئیلام و وارسانی ماد و شاکۆ هاوارەکەن هۆ داگیرکەر بڕوانە بۆ ئەو شاخانە کەی وەرزەڕین سەری شۆڕ کرد کەی پەڕوا بوو بە دەشتایی کەی بینیتان بێستون سەری هەڵگرتووە ئەو کات زیاتر دڵنیابن کورد ڕیشەی زیاتر ڕۆچووە ئێوە دەیان جار نێژراون کورد زیندووە و نەمردووە ئیلامی ئاگر و سەنگەر لە فەرهەنگی گشت شەقامێک ترس و لەرزی هاوێشتە دەر هاواری کرد دیکتاتۆری بەخوێن تینوی شاری تاران کە فەس بێنی سنوورەکان ئەخەی نەژێر سێبەری باڵ ڕەشەبابیت ئەبین بە بەردی ڕوش و سەخت کۆماری سێدارە و پەتبی بۆت ئەبین بە ئاودانان ببیت بە ئاگر و ئاسن ببیت بە ئاگر و ئاسن لێت ناترسین ئەتکەین بە تۆزی سەربانان بەدرێژی ژین من ئامادەم بۆنی مەنگی مەینەت ڕادام بەدرێژی ژین من ڕۆژ هاڵات لەسەر پێیە ئامادەیە شۆڕەشی ژن لە ڕێیە ئاگری پێیە باشوور باکوور ڕۆژاوە چاوەڕێیە قازی چاوەڕێی هەڵماتێمەیە کڵپەی ژینای ساقس شۆڕشی خوڵقان تەختی مێزار و غەدر و زوڵمی سووتان ژنجیان ئازادیە فەسەفەمان شۆڕشی ئازادیە لە ڕۆژاڵەتمان ڕۆژ هاڵات لەسەر پێیە ئامادەیە شۆڕشی ژن لە ڕێیە ئاگری پێیە باشوور باکوور ڕۆژاوە چاوەڕێیە قازی چاوەڕێی هەڵماتێمەیە کڵپەی ژینای ساقس شۆڕشی خوڵقان تەختی مێزار و غەدر و زوڵمی سووتان ژنجیان ئازادی
فلسفة من شورشي أزادية للرجالة من میلیسن سر بی رژیم ایران لی کشتن و تپسرکرین خو نشاندران در رول هبونه. رژیم ایران بو تپسرکرین و کشتن خو نشاندران تව هزن خوین هوو میلیسن خکو لی لیست تاقیم تروریست دنه بیکار انینه و پیکا راپورن فرمی یم بلاوبوی میلیسن نوچبا یا سر بی هشتا شیبی و میلیسن فاطمیون و زینبیون بیرجه که چندین هزار کسی لی کشتن بیریندارکرین و تپسرکرین خو نشاندران د جی علی رژیم واتنه بکارانین. لی شورش جینای د جی چندین راپور لی در حق بشتارکرین میلیسن سر بی رژیم ایران لی کشتن و تپسرکرین خو نشاندران ده هتبونه بلاوکرین. پیکا راپورا VOA دنگ امریکا شیل ماشین تاقیم النوچبا لی سینور خسروی هاتینه ناو ایرانه و بشک جی میلیسان جی سینورن پارزگیا خوزستان و هاتینه و هزن فاطمیون و زینبیون کو زدتیر جشیین پاکستان و افغانستان پیکاتینه لی سرکوتگیرین خلک در رول هبونه. پیکا راپورا میدیا لاین هر لی یکمین چاره ده 3000 میلیس بی 5 اتوبوسان هاتینه ایرانه و پیکا راپورا CNN جی زدتیر جی 5000 میلیسن سر بی رژیم ایران لی سینور چزابه و هاتینه ایرانه. حسده، هر حقوقی از ملت کرد باید در قانون اساسی درج و تضمین شود. در نخستین واکنش، اداره خودگردان شمال و شرق سوریه به فرمان روز گذشته احمدالشر رئیس جمهور سوریه این نهاد اعلام کرد حقوق کردها نه با بخشنامه‌های موقت بلکه از طریق قانون اساسی تضمین می شود. اداره خودگردان شمال و شرق سوریه شنبه 27 دی با انتشار بیانیه اعلام کرد این فرمان ریاست جمهوری را دنبال کرده و افزود حقوق مردم کرد در سوریه با بخشنامه‌های موقت حفاظت نمی شود بلکه از طریق قوانین همیشگی که بازتاب دهنده اراده تمام بخش‌های جامعه باشند صیانت و تثبیت می شود. تضمین قانون اساسی در این بیانیه همچنین آمده است صدور هر فرمانی صرف نظر از نیت آن نمیتواند تضمینی واقعی برای حقوق بخش‌های گوناگون جامعه سوریه باشد مگر آنکه در چارچوب قانون اساسی و جامع قرار گیرد که حقوق همه را بدون استثناء به رسمیت شناخته و حفظ کند. این نهاد بر لزوم تدوین یک قانون اساسی دموکراتیک و کثرت‌گرا تاکید کرد که بر اساس آن حقوق تمام بخش‌ها، جوامع و باورهای سوری تضمین شود. لم ولاتا باراني خوين نباري روجني
نخات شاره روزنیا داگیر کره شیوان نخات شاره نابوجینی جردستی بدنگی و به الوستی نابوجینی جردستی بدنگی و به الوستی بجی هولو تکوشان بوجینی بسر بستی بجی هولو تکوشان بوجینی بسر بستی كان سوتي زرقي دايكي هشاري روشنيا كان سوتي زرقي دايكي هشاري خويني لا ولا تنقان دا چوري دي تخواري خويني لا ولا تنقان دا چوري دي تخواري كيلي شمشمة كويرا باولاتي من فيرا كيلي شمشمة كويرا باولاتي من فيرا شرم بندستي استن بريارك بدن ديرا شرم بندستي استن بريارك بدن ديرا اوي هرزان شينا امولاتا ويرانا اوي هرزان شينا امولاتا ويرانا مال بمالي روخوا كراوتا بندي خانا مال بمالي روخوا كراوتا بندي خانا نابو ترسو دودلي اما جين يجانا نابو ترسو دودلي اما جين يجانا تا ايما بيدن بين دشمن سواري سرمانا تا ايما بيدن بين دشمن سواري سرمانا مرکز گفتگو برای همکاری. جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. نامه سرگشاده احزاب سیاسی کردستان ایران خطاب به کشورها، نهادهای بین المللی و سازمانهای حقوق بشر درباره کشتار مردم ایران. ب. شورای محترم حقوق بشر سازمان ملل متحد، کشورها و نهادهای پیشرو جامعه بین الملل، سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر. جمهوری اسلامی ایران بیش از 3 هفته است که بیرحمانه به جان مردم برخاسته است. مردمی که از نبود آزادی سیاسی، فقر، گرسنگی و فساد حکومتی به سطوح آمدند. این رژیم دیکتاتور برای پنهان کردن جنایات و کشتارهای جمعی و پاک کردن اسناد و آثار اقدامات غیر انسانی خود، خطوط اینترنت را قطع کرده و تمامی راه‌های ارتباطی با جهان خارج را بر مردم کشور مسدود ساخته است. دستگاه سرکوب رژیم در این اعتراضات مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. هزاران نفر کشته شدند که 10 نفر از آنان زن و افراد زیر 18 سال هستند. هزاران نفر نابینا شدند. 10,000 نفر بازداشت شدند و هزاران مجروح نیز از ترس بازداشت جرأت نمی کنند برای درمان زخمهای خود به بیمارستانها مراجعه کنند.
رژیم ایران با حاکم کردن فضای نظامی بر کشور، نفس مردم را بریده، مانع آشکار شدن حقایق شده و حتی در کردستان از ترس گسترش تظاهرات نه تنها اجازه نمی‌دهد خانواده‌های جانباختگان عزیزان خود را در زادگاهشان به خاک بسپارند، بلکه برای تحویل اجساد فرزندانشان مبالغ هنگفتی تا 1 میلیارد تومان مطالبه کرده است. این رژیم دیکتاتور که طی 5 دهه گذشته کردستان را با نگاه امنیتی و نظامی اداره کرده و پیشتر نیز در آغاز خیزش ژینا، زن، زندگی، آزادی، جنایات بزرگی علیه بشریت مرتکب شده بود، بار دیگر دست به جنایت زده است. در اعتراضات ایلام، کرماشان و لرستان، صدها معترض با سلاح‌های نیمه سنگین جان خود را از دست دادند. با این حال، کشتار، بازداشت‌ها و فضای سرکوب، اراده مردم کردستان برای مقاومت و مبارزه را تضعیف نکرده است. همین هفته گذشته تمامی کردستان ایران در پاسخ به فراخوان 7 حزب سیاسی با اعتصاب عمومی سراسری بار دیگر صدای تسلیم ناپذیری و حق طلبی خود را به گوش جهان رساند. اکنون با توجه به وضعیت داخلی ایران و کردستان از جمله خطر قریب الوقوع قتل عام مردم معترض، عدم پایبندی جمهوری اسلامی به هیچ قانون و اصل جهانی و بی تأثیر بودن تلاش‌های دیپلماتیک تا امروز، مسئولیت واکنش، اعتراض و یاری رساندن به مردم ایران بیش از هر زمان دیگری بر دوش شماست. واضح است که جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی غیرمسئول آستین‌های خود را برای جنایت و کشتار مردم انقلابی و آزادیخواه بالا زده است. از این رو جامعه جهانی موظف است یکپارچه صدای خود را بلند کند و با متوقف ساختن این رژیم به اراده مردم ایران و ملت‌های تحت ستم برای تغییر نظام احترام گذاشته و یاری رسان آنان باشد. ما احزاب سیاسی کردستان ایران از جامعه جهانی می‌خواهیم صدای مردم به پا خواسته ایران را بشنود. کشورها و سازمانهای حقوق بشر مسئولیت خود را بپذیرند و با تمام توان و به هر شکل ممکن این رژیم آدمکش را متوقف کنند. حق تعیین سرنوشت ملت‌های ایران در دست خود آنهاست و توده‌های مردم و ملت‌های تحت ستم با مبارزات چند دهه گذشته خود علیه حاکمیت ایران نشان دادند که شایسته آزادی و زندگی انسانی هستند و برای آن مدام قربانی می‌دهند. شما با یاری رساندن به مردم ایران و حمایت از آنان در این مبارزه بخشی از مسئولیت تاریخی خود را به انجام می‌رسانید. امضا حزب آزادی کردستان پاک، حزب حیات آزاد کردستان پژاک، سازمان خبات کردستان ایران، کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، کومله زحمتکشان کردستان، حزب کومله کردستان ایران، حزب دموکرات کردستان ایران. جمعه 26 دی ماه 1404